Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu iti pungtot ni Tatalando, na diswan na ni Rindon. Mariribukan mat ni Clara gapu iti aramidan ti asawa na. Nang ted ni Rindon iti kwarta ken ni Nana Ising, tapno aramatan ni Clara. Nagtultuloy mat ti relasyon na Rindon ken Beverly. Ket iti maysang aldaw, napan ni Rindon iti dagos ni Beverly. Ket ditaan nakita na ti kawas ti lalaki. Ngem nakuna ni Beverly, akawas ti gayem na abakla. Gapu iti dayta, nagatap ni Rindon, nga amangan no adda sa bali a lalaki ni Beverly. Ket gapu iti dayta, naginom ni Rindon. Agingga akas taunay ti bartek na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kaslang marig na ka mo. Isardeng kung sapay na ti motor. Naging gama ko sa manak. Pangit na ti turungan ti motor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka. Adda maawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka no ni Manong Rendon. Anya? Ala, agpalas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Anay ko, nagsakit ti saka. Takmay ko ti, nagutot. Ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na-fracture ti tulang ti makanawa na sakam. Anya, Gapo dayta iti panakatnag mo iti tepang. anya. Ala, urayan tayo biit di doktor. Dalusan na dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti saka. Anay ko, jakmay ko kuti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor anabartak ka. Di ka pa lang kami naturog ijay balay damanong piolo. Pasensya ka natin ko. Duwang aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako nam nga umay mang bantay kan ka. Nupudno mo't laang. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na Rendon, awan lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa lang iti pagparikutan. Iti kasta alangam, panagkunam, kayat ka pa lang. Saanan? Anya? No ti ammom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali a lalaki. Kasan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi ditunggal maysa. At least, maipaay na amin nakasapulak. Kan pagragsakak. Anya? Saan akasken ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglinipatan, Rendon. Apay nga italaang nga umay mo ibaga kanyak, piolo. Kwa, madanaganak ngamin. Amangan mo maklaat ka. No kasta, adda ti asawak iti ospital. Asino nga timang bambantay kan kwa na? Kumusta nga tan ti asawak? Uwan, aday di ospital. Kat panagkunak, medyo mabayag pa di ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Sapay saan ang mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Ngam, Clara,
Amang ano di mo kabaalan, numakitam ni Rindon iti kasya kasasaad na. Di ka madanagan. Kabailak. O sige, agsagana ak. Tamapanak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen anti, di kay madanagan. Kabailak. Madanagan ak namin. May salaangan abulan, agpas nga ikan. Numabalin, liklikam kumati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, anti. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ingka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, anti. Di kay madanagan. Kabailak. Ala, inumom da ito'y agas mo, Manong. Before meal da ito'y. Iso nga inumom pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, yag mo nga rodan. Mabiit lang. Ada nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Ada ka no ijerwar. Anya? Ala, inumom da ito'y. Tayo nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasama kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawak? Okay ka di laang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man tay pakitam kanyak. Jakmot ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot tay black na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Siyak pa'y lang di makaamukan ko na. Jak baybay anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kunti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, Manang. Isu na laang. Tasigun iti doktor. Mabayag pa isakbay ang makarwar ni Manong dito hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpasngay ko. Saan pa'y ang makaruwar ti asawak? Jak may sigurado, Manang. Ngamsapay la kuma. Taagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti mano alawas dito'y hospital. Oh, adtoy. Nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kankwana. At dalat ta, anak kasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan aga po tamadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan anarigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkid daw kakunkwa na iti pamakawan para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Rendon, balasang ko? Isigon ka ni Levi. Nasayaat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak-anak kastrak iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no, sakbay ang makarwar. Ay, kasta aya. Ay, anya ngay nga road. Di mo la taliwayan at agkararag anak ko. Wen, auntie, kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay agpampanunot, Wan. Wen, auntie, kat agyaman ak unay, iti kanayon apanangan andi ngayo kanyak.
Anyang ay balasang ko. Kumusta tirik nam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Ay, mabit laang nga rod. Awagak ni kasinsin mo aloyd. Mapantayo laang nga iti ospital. Sige man, auntie. Kat agyaman ako na. Tatang, apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di. Ha? Nay, sana nagawid nga ading mao. Inyag damot lang ni Clara idirabi idi ti ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mao. Anya, Adda kay adwa dito ospital nga agasawa. Nga may jay laeng delivery room dayan ni Clara. kasta ka di tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka? Asidig lang ni Clara. Ngamjak may masarong karan. Anya nga tante ka sasahaday ti anak mi. Isu nga rod ako nagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanday to'y apo ko. Uwan nga rod, auntie. Ay, sigurado ang maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan na tiputot na. Ay, numabalin la ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon. Ipantayo ko ma. Kumanga rod, auntie. Ngam saan mo't amabalin. Pinicture ko mo't kit di. Isulaang ti ipakitak madamdama. Ay, uwan anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na, tiputot na. Oh, adto'y manong Rendon. Gitaam dahi tiladawan ti putot mo. Iso day tante anak ko. Uwan, gitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya, kat kumusta dagiti aginak ating ko? Nasaya at lata. Imbaglaangan, tadani na naising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ading ko, numapan ka man ni Jay. Ibagam nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Leve. Uwan na. Wen, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo'n ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga rod takasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, ing kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Uwan, andi. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit kumustan tirik naman akaw. Nasayatin tatang. Mayadang kumutin ti may sasakak. Nasayat mo kasta. Ado'y ti kawas mo. Agpalas ka. Tada sumangpet a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak a bisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wain, umay da ka kano sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, nakay. Kat, kumustang tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pa'y. Tamang isaga na kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wen, apay kiti na saan? Sige, saklutan ni Baby Rendon Junior. Nag-cute matan ti anak ta. Wen, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladahon ti ragsak ko. Itatanak-itak ti anak ta. Agyaman ak nukas ta. Clara,
Ada kayat ko akid dawan kan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi nagpaayan. Amo ka nagkurang kada kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan nak. Ikanak ko may timaysa. Uwan na maudi akong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Katita, kaya't kung ay panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Anya ti sungbat ni Clara iti kidkidawan ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.